Yes, ku isaha y'isaa 9:30 zirabura iminota 30 kugira ngo isaha 10 zuzure. Muze kutwihanganira rero ku masaha twagennye yo kubagezaho ikiganiro twakiriwemo gato cyane, ariko mwumve ko icyatumye dukererwa n'ubundi twari turimo kugenda tubatohoreza amakuru akomeye cyane nshuti za Eugene Official. Iki gicamusi rero ni mutwemerere mbabwire ko murabizi ko umuhungu wanyu Fight yo yamaze kwinjira mu kintu akinjiramo ndetse akakiva hari uko amaze kugiha umuco. Ni munyemero muri amasamba abwire ko nubundi ibyo guturika kubiko bw'intwaro hano mu gihugu cy'u Burundi harandi makuru mashya mpazanye ibyo amatwi yanya atigeze yumva. Ubu tuvugana uwitwa Baratuza Gaspard, General Baratuza Gaspard, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, arakwepye neza birarangiye. Arakwepye, yatangiye gukwepa ibintu byakomeye. Abasirikare bagera kuri 40 hano mu gihugu cy'u Burundi tayari bamaze gutabwa mu mvuto, bamaze gufungwa muri make. Ibyo twahoze twibaza tuvuga tuti ngurabona ngo ni drone, ngurabona ngo iki niki, ibi bintu byihishemo ibintu byinshi cyane. Ariko nkuko mu byumva umuhungu wanyu namaze kwinjira mu kintu mba namaze kukinjiramo, mwebwe murasabwa gusa kubana nanjye gatanu kuri kagenzi kako, ubundi nkagenda mbaha ikintu kimwe, akantu kamwe ku kandi. Ndaza kubaha akantu kamwe ku kandi muze kumva ese kubera iki abagera kuri 40 bahise bashyirwa mu mvuto ese bafungwa. Bifite aho bihuriye n'iri turika ry'ububiko bw'intwaro. Hari byinshi biri kuvugwa kuri ububiko bw'intwaro, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ugiye kumenya ikijyanye n'idonido. Ubu tuvugana andi makuru turaza kugenda tubagezaho. Lawrence Kanyuka ahise asohora itangazo rikomeye cyane, ahise yongera kurekura ikintu bita itangazo riremereye cyane. Iri tangazo naryo turaza kugenda turibagezaho, ariko ndimo ndabwira abarundi ko mu gihugu cy'u Burundi ngo ibintu byakomeye. Bamwe mugasa naho mutangiye kunsubiza muri comment ariko ngo nawe ngo byakomeye gute, ngo ko tubona ngo ibintu ari amahoro, ngo ko turi hano ngo za Bujumbura nta kibazo. Nta kibazo urimo urabibona gutya, ariko ikarita zirimo gucangwa muri politike. Mu bya politike abanyepolitike bari gucanga ikarita, mwe mukajya kubona mukabona amakompora ari kubagwaho gusa ntabwo muzi byari byo. Ndaje mugiye gusobanukirwa ibyo mwise ko aya makompora cyangwa se ubu bubiko bw'intwaro bwahiye, byose ngiye kubishwanyaguza mbishyira hasi ku butaka, buri wese aze gukuramo ibye. Muraza kumenya ese niki cyari kigiye kuba, byagenze bite. Ese mwabonye twandika ko Evariste Ndayishimiye nawe ibi bintu byamutitije mugira ngo ibi bintu byari byoroshye? Ngo iki kanze ndaje mu kanya gato. Hari ikinamico njya numva ngo reka nze ntangire mwiyumvire. Reka mbere yuko ntangira ngo mwiyumvire mbanze mbibutse gukora kuri like kuri iki kiganiro, ikindi mu gisangize n'abandi kugira ngo nabo bagene nize update mu gisharinge, cyangwa se ibyo bita ngo ni partage mu rurimi rw'igifaransa. Ubundi abantu mwese tumanukira icyarimwe mbinjize muri impamvu nyamukuru yatumye iyi depo y'ibikoresho by'intwaro hano mu gihugu cy'u Burundi iturika. Nabonye mugenzi wacu Vincent rero hari indi version nshya yazanye, ariko navuga nyine ni bya bindi iri kugenda biri ku mihanda avuga ngo hari intwaro, ngo asinze ugo amakuru ngo hari intwaro ngo nshya ngo bari bazanye ngo zigezwe ngo ziteguye kuza kurasano muri Uvira, ngo bazibikana n'izishaje ngo wari ubiri kubigenzura ngo nta bunararibonye ngo birangira wapi. My friend, reka nzinze mbihere icyitwa idonido. Birasa naho habuze gato, icyo ariko kirategurwa hangaha bigaragara ko bari bagiye kubirandura umuntu. Ndaje mbahe ibimenyetso mbere yuko twinjiramo sasa neza. Munyemerere mbanze ntumikira badutumye, mujye namwe mukiri kurayikinga ndetse munasharinga iyi video, ubundi mpite nza twinjira mu kiganiro sasa mu makuru mu buryo burambuye mbagezaho icyitwa idonido. Bakunze Eugene Official, muntize umwanya w'umunota umwe n'amasegonda duhite tugaruka dukomeza twanzika mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%,
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, bakunze Jeune Official muri tayari twinjire mu miripuko. Abari tayari rero mu nyandikire muri comment vuge ngo turi tayari twinjiremo ndani mushireho n'imitima myinshi cyane, ubundi tumanuke tunyanyagire twinjire mu makuru mu buryo buremereye cyane, amakuru adasanzwe. Nababegiye ntingiye kubereka ikintu kigaragaza ko ubu bubiko bw'intwaro butigeze buturika bitewe n'inkongi y'umuriro cyangwa se na zikwi. Icyo bita baratuze yise ngo ni imiyaga nkuba, bambwe ko ari kura cyangwa se ari icyo bise ngo ni kingiki bita ngo ni sirikwi. Ntabwo ari byo byabo my friend. Mwitegereza iyi foto ngiye kubereka. Iyo ni foto, aya ni amakompora bivugwa ko ari kugenda atoragurwa hano mu gihugu cy'u Burundi muri za Bujumbura, yagiye araswa cyangwa se agwa mu bice bigiye bitandukanye. Aya ngo yanasenye ngo n'ikigo na gereza nkuru iri hano muri iki gihugu cy'u Burundi. So aya makompora rero ndabizi bagenzi banje b'abasivile byabagora kumenya ngo ese ubundi aya makompora bimeze bite, ariko ku musirikare uri ahangaha ibintu ngiye kuvuga nibyo ngiye kubagezaho we already arahita aba yamaze kubisobanukirwa neza, ndetse ntekereza ko abenshi muri buze kugenda munamfasha muri comment n'abandi mutari n'abasirikare, wenda ushobora no kuba umusivile ariko no ufiteho ubunararibonye cyangwa se ufiteho amakuru nkuko nanjye nyafite. Icyo nshatse cyambere mbere uko twinjira hara muri buriya bubiko bw'intwaro byavuze ko byatewe na sirikwi kugira ngo biturike, nyemera tubanze mbinjize kuri aya makompora mbasobanurire. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, murabizi ko ibikoresho byinshi bya FARDC byari byangiritse, byari byandagaye ku gasozi, ari byo bajugunyaga aho barasiraga babona baramunesheje ikibogisi cy'amakompora n'amasheni y'amasasu byose akajugunya kiyirukira. Ndumwe abantu bagira ubuntu bwo kugera kuri ibikoresho, ndetse nza kugira n'ubuntu bwo kuhasanga umwe mu bahoze ari abasirikare mu gisirikare cya FARDC, hanyuma nsanga rwose yibera aho ngaho arimo arisyagira inyuma, ariko urumva nibi bikoresha abazi ibishobora kuvamo inyuma n'ibyahitana ubuzima bw'abantu, we yitoraguriraga ibyuma, urumva yacuruzaga ubwo ibyuma n'ibikweto. Reka bari cyo kidukoresha. Uyu musaza rero bimwe mu busesenguzi cyangwa mu busobanuro yampaye, ntago ari ubusesenguzi, yambwiye ko ikompora, iyo ikompora ribitswe, murabona aka kantu kari hano inyuma y'iri kompora ha kameze nka vandirateri, kameze nk'akantu ko gufungura, aka ngaka kamubona nka vandirateri aho inyuma y'iri kompora ku kibuno cyaryo. Ubundi ibi ngibi y'ikompora ribitse ntabwo ibi bintu babifunze, ntabwo ibi bintu utu tuntu tumeze nka vandirateri ntabwo tuba dufunzeho. None utu tujyaho igihe bari gutegura ikompora ko rigiye kuraswa. Abantu bizi neza rwose b'abasirikare muri kudukurikira mu bigende munabitwandikira muri comment mumfashe kugira ngo musobanurire civilian nka Eugene rwose ndetse n'abandi basivile bagenzi banje kugira ngo nabo baze kubimenya. Noneho rero ngaho mumbwira ukuntu muri ububiko bwarashwe donc ngo bwaturitse butunguranye, ni gute wambwira ko aya makompora yararodinze yiteguye kuraswa niba atari amakompora yari yarodinzwe kugira ngo ahubwo atangire igikorwa? Umuntu ambwiye ngo mvuga cyane kanshire hasi kugira ngo ntaza wenda no gusakuriza abakira n'igihe mwamuri no kunyumva mwibere ku kantu rwose
katuma mumererwa neza, nkaba ndi no kugenda mvugira hejuru, nkaba ndi kubatuma musaba kugira ngo mugabanye. So ubwo rero iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo twabonye ko ububiko, nta hantu ububiko bw'intwaro bujya buhurira n'ibintu bijyanye n'imiriro, ni kirazira, ni amakuru nagenda natohoza. Ariko none ikimenyetso cya mbere mbahaye simusiga, njyewe ubwanjye nikoreye, nta muntu n'umwe nigeze mbaza, ahubwo njye nkoresheje amakuru ndetse n'uburyo kinasobanuremo ntangira sasa mu bijyanye no gusesengura ni gute amakompora abitswe ari mu bubiko ashobora kuba yarodinze gutya yiteguye kuraswa. Ibi ese bihure n'ibyatangiye gutangazwa. Vincent yatugejeje avuga ko mu biri gukekwa ko na kudeta ngo yari irimo kugenda itegurwa, ndetse iyi kudeta gutegurwa ko bakabanavuga ko aha hantu kenshi ngo hakunze gutegurirwa kudeta aha n'ubundi haturikiye ububiko bw'intwaro. Ese byahuriye hehe no gufungwa kw'aba bantu bagera kuri 40 nabyo ko tugiye kubigarukaho? Ese ni gute uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugezana n'ubu ngubu yabuze ngo ahe ikiganiro itangazamakuru ko bivuze ngo yari yarisezeranyije ko saa 4 ziri buze kugera, bakajya mu kiganiro n'itangazamakuru agasobanurira abarundi, ndetse akanasobanurira n'abantu bose bakurikiye ibi bintu, bakabasobanurira impamvu y'ibiri turika ry'ububiko bw'intwaro. Kugeza ubu akaba yaburiwe irengera, akaba ari kuvuga ngo bari kumuhamagara ku matelefone, n'igihe abafatiye akababwira ko ngo bakiri gutoragura ibi bikoresho. Ibi byo birahurira kubera iki? Sabo 40 babanje gufungwa bakekwaho ngo kuba ngo bagize uruhare, ngo niba ari uburangare, niba bagize iki, ngo bakekwaho ngo kuba bagize uruhare muri riturika ry'ububiko bw'intwaro. Ibyo birasobanura iki? Reka mbereka kandi kantu rero sasa tukiri kuri aya makompora. Nari maze kubereka aka kantu bita kameze nka vandarateri, ndetse n'iki kintu cyo hirya bita igikompora, nyine ikintu cyo kirimo uburozi n'ubundi busandara bugahitana abantu. Noneho mu ndebero utu tuntu tumeze tw'umweru dusa n'uduhagitsemo hagati, utungutu urabona tuno ni tubiri bagiye bacomekamo tubiri hagati y'iki kintu y'aka kantu kameze nka vandarateri ndetse n'iki kintu cy'igikompora. Muzi icyo utu tuntu tumara? Nababwiye ibintu byinshi nagiye mbibona, ndetse nkagirirwa ubuntu bwo guhura n'abantu babizi bakabinsobanurira. Nongo ibi ubundi utu ni nka sharijeri, utungutu muri kubona tumeze nk'umweru, tuba tubitsemo ikintu bita ubumara. Icyo rero tumara kuri iri kompara kugira ngo wumve ko ibintu byari byateguwe kuraswa, keretse wenda hari niba bari babiteguye kubirasa mu gihugu cya Kongo n'ubundi nkuko ari basanzwe bafasha FARDC, bakari barabirodinze ngo bazabirase nyine mu gihugu cya Kongo igihe cyaricyo cyose. Ariko byari byiteguye kuraswa kuko aka kantu tutuntu muri kubona amahanga nani mbabwiye ko tuba turimo ubumara, ni sharijeri. Utu rero badushyira muri iri kompora iyo bifuza kugira ngo ryihute, donc rigira umuvuduko uri hejuru y'uwo ryari risanganwe, ribe ryagenda ibirometero birenze ibyo ryagombaga kugenda. Muri make iyi ni nka speed baba baryongerera. Niba ryagombaga kurasa nko ibirometero 2, iyo bashyizeho utu tuntu tw'udusharijeri, utungutu mbabwiye, utungutu tw'umweru murimo kubona turimo ubumara, none ni nko kuryongerera speed ku buryo niba ryagombaga kugwa nko mu birometero 2 rishobora no kugwa mu birometero 4. None bagiye kubika ibikoresho bashyize muri amura mu bubiko bwazo, mu bubiko bw'intwaro, barangije baterekamo bashyiraho ibi bintu twabyita gute? Ese we uri nk'umusesenguzi ukurikije amakuru n'uburyo kingusobanuremo ibi bintu, ni gute wambwira ko ibi bikoresho byari bibitswe neza muri stoke, birangije byambara gutya ndetse binararaswa bijya hehe? Ariko se ibi bintu, hari ibintu nge ntari kwiyumvisha neza. Ikompora ntiryigeze riraswa, rinaramutse rituritse ryatwikira aho ngaho. None se ni gute byagiye bijya kugwa kuri iyo ngiyo mu biki byose? Hano harimo akantu gahishe, gusa ariko ndabizi neza ko nge rwose ikintu navuze ntingiye kukihambiraho nunakiziritseho. Ewana, ukuri ngomba kugushyira hanze uko byaba kose. Ndakomeza nkora ikintu cyitwa icukumbura ryanjye, mfatanyije cyangwa se Jeune Official dufatikanyije n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru n'ubundi riri hano mu gihugu cy'u Burundi. Turakomeza tubashakishiriza amakuru. We gusa ahubwo icyo usabwa urasabwa kugira ngo
utazajya uducikwa, urasabwa gukora subscribe kuri iki kiganiro ugakana no kuri notification kugira ngo buri ko inkuru ihageze nawe uzajya uyibonera ku gihe, bityo uce ukubiri kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Ikindi kandi murabona X yacu ngibyo aho ngaho rwose kwako kantu kumweru mubona kuri ekara, hariho imirongo nkoranyambaga yacu, ushobora kudufollowinga kuko hari n'igihe nk'ubu ngubu tuba tuvuye muri studio tukatubonye indi nkuru nshya tukatwahita tuyandika nka kuri X yacu cyangwa se kuri Twitter, Facebook page tukaterekaho, Instagram niyo ngiyo, cyangwa se ugasanga n'abanditsi bacu b'ikinyamakuru cyacu cyandika cha eugene.officialnews.com ugasanga naho bamaze kugira ute, bamaze kuba babigezaho. So nguko rero uko ibintu bimeze. So turakomeza rero, tureka dukomeze kugenda ducukumbura, ariko mugenzi wacu Vincent nawe hari andi makuru mashya yamaze kuvumbura, ngira ngo tunagarukaneho kuri aba bantu bagera kuri 40 bamaze gutabwa mu mvuto bari gukekwaho kugira uruhare muri iri turika ry'ububiko. Vincent, wiriwe neza? Urakomeye? Ndabona amabuye rwose wa mugani wa Murundi. Ko wagira ngo umaze gufata ibyo kurya muri aya masaha? Maze kumva ibya bombe ziri hakurya, urumva reka ntabwo wabura gutabukumvise bombe wawitegura gutuma ngo Vincent, nahoze nsobanura abakunzi ba Eugene Official ibyaya makompora ibijyanye n'ubushakashatsi cyangwa se n'ubuna analyse zanjye nkurikije uko ibintu mbibona, ariko nawe ndavuze nti wenda mbere ko tujya no kuyandi makuru kuko dufite amatangazo ya ASM 23, dufite imirwano mu bice bigiye bitandukanye yabaye, hari ibimaze gutangazwa n'umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndetse nabonye rwose mu kanya gato n'umuvugizi wa guverinoma nawe hari ibyo atangaje byinshi turaza kugenda tunagarukaho, ariko ntago twajya mu bindi ntaraguha umwanya ngo tugarukane n'ubundi hano no muri uburasirazuba bwa Repubulika nako muri iki gihugu cy'u Burundi kuri ubu bubiko bw'intwaro bwaturitse. Vincent, hari amakuru avuga ko abasirikare bagera kuri 40 ba FDNB bamaze gutabwa mu mvuto, bimeze bite? Nibyo, ni abasirikare barurwa muri 40 b'igisirikare cy'u Burundi bataye muri yombi, nuko ibinyamakuru biri mu Burundi ndetse n'amasoko atandukanye bitangarijwe. Yego, urumva guhereza ku mugoroba amasaha 12 dute igihe hariya kuri base harapfaga cyangwa bakavuga yuko haba byatewe n'umuriro, urumva ko bagiye bagaragaza byinshi, bamwe bagaragaza yuko ari ukuraswa bitewe na drone yoherejwe, abandi bakavuga yuko aba baratubakuye mu bindi bice, abandi bakavuga yuko ari ababisunitse, urumva bagiye bavuga ibintu bitandukanye. Ariko amakuru yabanje kugaragazwa abantu no kwizera nuko hari akarubi katari kemeye gakeneye yuko Evariste Ndayishimiye yongera kwiyamamaza. Yego, gatunga bari noneho gategura kudeta, gakoresha bamwe mu barinda muri akamiliteri ya base nyine mu Mutaga, kugira ngo noneho bazifata ziriya ntwaro babe bamuhirika mu gihe atari yaza bahite bafata ubutegetsi. Urabizi n'ubundi mu mateka y'inoka nkambi niho hagiye hategurirwa amakudeta menshi, cyangwa muri 1993 hitwa uwari udasimbuye na Ryamira, ndetse n'abandi bagiye baterwa kudeta kugera neza ubundi gihe kudeta nkuru nziza itegurikeshwa. Izo kudeta zose zategurirwaga hariya. Abafunzwe rero harimo n'ubundi abatungaga ziriya ntwaro zari ziri hariya, ariko hakaba hari n'abandi bakoraga mu iperereza bafunzwe bavuga yuko aribo baba barabiteguye kugira ziriya ntwaro bitwite, nubwo igisirikare cy'u Burundi kitacyaje icyo kivuga cyangwa ubushikiranganji bushinzwe umutekano. Yego, ariko mu makuru twabonye nuko abafunzwe baketsweho kuba batera kudeta igihe perezida atarari agaruka by'igitaraganya, kugira ngo nabonye ko yakira ambasaderi wa Namibia mwaki mu gihugu mu buryo bwo kwerekana yuko nta kiriho biteye ubwoba, ariko abo basirikare bamaze gutanga muri yombi. Vincent, none se ibi ritabwa muri yombi ndetse n'ibintu byose biri kugenda bitangazwa birahurira he n'ibi byose biri kugenda biravugwa ko ngo na Gaspard Baratuza, General Baratuza Gaspard, umuvugizi w'iki gisirikare cy'u Burundi, nayo ngo yari afitanye ikiganiro n'itangazamakuru, yari yabasezeranyije ko ku isaha n'uyu munsi
bari buze kugirana ikiganiro, ariko kugeza ubu ngubu uyu mugabo barimo baramuhamagara akababwira ko ngo bakiri gutegura ibintu by'ibisasu ari kugenda babiraruza n'iki byose. Uyu we ntabwo yaba arimo gukwepa, wenda ari gutekereza ko nawe ashobora kwisanga yatawe muri yombi nk'uko n'abandi bagenzi be bamaze gutabwa muri yombi? Bimeze biti bya Baratuza usa nawe yakomeje kugenda kwepa cyane ibiganiro n'itangazamakuru? Baratuza guhereje ku mugoroba yajya kwepa itangazamakuru kuko inshuro nanjye namuhamagaye ntabwo yanyitabaga, ariko ari kuri leta y'amajoro aramusaga abonana n'abanyamakuru, yababwiye yuko bakoresha ijwi yatanze ko nta kindi kiganiro ari bugirane n'abanyamakuru, ko ikiganiro giteganijwe uyu munsi saa yine. Yego. Mu masaha yine n'ubundi umunyamakuru wari uri gukorera Bud 24 namubajije niba ikiganiro gitangiye, ambwira yuko Baratuza n'ubundi yabakwete, ariko noneho ko batari no kumubona nk'uko ejo bamubonaga yakurikiye ku y'amajoro imusuka umutaga. Yego. Ibyo rero bakavuga yuko cyane cyane ko n'ubundi we yasanzwe muri cya gisirikare cya Buyoya. Yego. Abagaragaza yuko ashobora kuba n'ibintu atari guhuza neza bitewe ku byerekeranye n'amafaranga yagiye ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba agiye ava muri Somaliya. Ibyo byose byaba bituma n'ubundi nawe ashobora gutekwa gufatikanya n'abo basirikare 40 bafate. Yego. Ariko ikindi cyagaragajwe ni uko we yabaye nk'utanga mesaje, ariko y'urwitwazo yuko bagitegura amabombe akinyanyagiye hirya no hino mu gihugu cyangwa muri mujyi wa Bujumbura. Ntiyashaka kwigaragaza mu buryo bufatika nk'uko yari yatanze gahunda yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, kandi ari kumwe n'umuvugizi uhagarariye ubushikiranganji bw'umutekano w'imbere mu gihugu. Nawe nkurikiye nabwo ntabwo yigeze agaragara, ku buryo yenda nawe yari kugira icyo avuga, kuko neza mu kugaragaza yuko bombe zaturitse hariya zatewe n'uko ari umuriro wadutse, kuko nayo yari kugurana mu kubitangaza ko ari umuriro w'amashanyarazi wabitwitse. Urumva ibyo byose nabyo abantu babihuza n'ibiriho na sitasiyo politiki muri kino gihugu. Ndumva ibintu byamaze kugenda bihindura isura, nyaboneka abantu ndumva byatangiye kugenda bifata indi ntera. Hanyuma service kugeza ubu abaturage mu gihugu cy'u Burundi muri ibi bice byabereyemo iri turika ry'ububiko biri kuvugwa ko ari turika n'iki byose, ubu umwuka w'abaturage umeze ute? Barimo baravuga iki? N'iki kiri gutangazwa ku mihanda? N'iki biri kugenda bihwihwiswa? Urumva baravuga byinshi, abaturage benshi bo baracyasubira kubera ko babona ko ibibazo n'ubundi bishobora kubagwira itaha. Bamwe baragaragaza yuko imirimo yatangiye ariko mu buryo butinze ugereranyije n'igihe umujyi wa Bujumbura imirimo yatangiriraga. Yego. Abandi bakavuga yuko bagishakisha imiryango y'abana baburiwe irengero nimugoroba, kubera ko hari abana benshi batandukanye n'ababyeyi babo nyuma y'uko aya mabombe aturitse. Abenshi bakaba baragiye nyine bagenda batoragurwa n'abavandimwe, batoragurwa n'inshuti. Yego. Urumva yuko ntabwo bari batumva umuntu wese uri Burundi afite kikavuga yuko itakwisa hano ubundi ashobora kubona ibintu bibaye cyane, ko n'abategetsi batigeze batangaza n'inzira icyateye ibiturika. Yego. Ntabwo batuje muri rusange, nubwo bamwe umuntu afite yuko batuje, ariko hari ukuntu wumva ko umuntu agusubiza asa n'isanzuye, ukumva ko afite ikibazo gishobora gutuma atavuga nyine mu buryo nyabwo cyane, kuko inzego z'umutekano zirimo zirazenguruka cyane mu mujyi wa Bujumbura, yaba polisi, yaba igisirikare, inzego z'iperereza zirimo zirazenguruka mu bice bitandukanye, nubwo bari kwitwaza yuko bari gutakisha ibisasu bya geri takara mu bice bitandukanye, ariko ubona ko abaturage bagitunze mu bitaro. Visi, ariko nubwo bakomeje kumbwira bakomeje kugenda bahakana ngo izi ngabo biri guturika ngo zimwe zarirukanse hafi zimwe no kugera muri za Uvira n'iki byose, ngo barirukanse kibuno mpamaguru ngo bendaga no kumena imipaka bakaza mu Rwanda. Bavuga ko bari kuza mu Rwanda yabose kubera ko ugereranyije Bujumbura naho umupaka w'u Rwanda uri kure. Kandi imodoka bari bazihagaritse memu n'abashinzwe umutekano, ntabwo imodoka zabo zagendaga.
yenda bari kuba bahunga bakamanuka bajya za Uvira banyuze kuri radiyo Eltonide bagakomeza mu Gatumba byo byashoboka cyane ko nabonye n'abari bari kuri Hotel Direct Tanganyika abenshi bavuyemo abashinzwe umutekano basigara ari bo bahari ubona yuko ubuzima bwo bwari bwabayemo guhagarara mu gihe ibi bigombe byaturikaga kuko bari bafite ubwoba kandi wanareba ko abarundi n'ubundi bikanga batwara kwimambura igitari cyo cyose ubona ko impungenge zo zihari mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego za disipline aha ibintu ndabona rwose bikomeye ibintu birakomeye nyamara da aha things fall apart dukomeze vise ubu rero sasa reka duse n'abirengagiza gato ibya hano Bujumbura duse n'abagaruka gato cyane muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibindi byagaragajwe nyine urumva ko abantu bari kugenda bagaragaza ibintu bitandukanye abagaragaza yuko ishobora kuba ari kudeta yategurwaga abagaragaza yuko ishobora kuba ari abaharashira abantu runaka nubwo batavuga amazina akaba n'abagaragaza yuko ishobora kuba ari impanuka bamwe rero mu bakoze raporo bagaragaza yuko yaba ari impanuka bavuze ko iri turika ryaba ryaratewe n'uko ino sote ya zino ntwaro yari isanzwe n'ubundi irimo intwaro zishaje yego noneho bakaba barazanyemo n'izindi ntwaro zigezweho amakompara ko mbona ari mashasha vise bazanye n'intwaro zigezweho noneho kuko umuntu wari usanga acunga ino nkambi ariko acunga nyirizina ino magazi babikaga zino ntwaro akaba nta bumenyi yari asanzwe afite mu byerekeranye no gucunga zino ntwaro zigezweho ngo ko batabashije gukontorora temperatire y'aho babika zino ntwaro yego noneho iyo temperatire rero batabashije gukontorora iba nyinshi bituma zino ntwaro noneho zibasinda ariko hakaba abandi bagaragaza yuko hari sufure yaba yarasibye nka zino ntwaro ngi yasibye sufure ubwo ni nk'iki ku bantu badukurikiye babasobanura ngo nk'ubutabire ubwoko bw'ubutabire ikinyabutabire cyashyize hariya noneho giteza bituma gihura n'umwuka wari hejuru ya temperatire yari hejuru buriya bushyuhe bwari hejuru nyira sufure na ziriya ntwaro nshyashya na zimwe zishaje noneho bituma dutera isya bya ziriya ntwaro harimo ikigo nabonye cyabigaragaje bavuga yuko ari nacyo cyatumye rero bibasha no kugera kuri kilometero nyinshi kuko bagaragaza yuko hari izageze mu Kinanira hari izageze kure mu Kinanira muri Gatagara muri Kamenge ndetse no mu bindi bice yego bakavuga ko za Katetuye za Nyakarya za Tota utwo duce twose abaturage bahuye n'ibibazo kuko nta n'uburyo bari bafite gutabarwa yaba ari umuriro wakuweho yaba ari uburyo bwo gutwara abantu cyangwa ibintu nabyo bwari bwakuweho ku buryo nabwo bari bafite ikibazo nyine bituma ubwo bumenyi buke nabwo butuma binurwaho ariko nta rwego rwa leta rurabyemeza yego abantu benshi baragaragaza yuko bishobora no gukorwa ino raporo igakorwa mu buryo kugira ngo bajijishe abaturage cyane ko urwego rubishinzwe rwaba runateganyijwe yuko baza gutanga amakuru y'izina y'ibyabaye cyane ko banatanze icyateye impanuka nta perereza ari bwakorwa kwenda nyuma y'amasaha nk'icumi baba bamaze gukora iperereza none bakurikiye hari abagaragaza yuko bishobora no kugaragazwa gutyo mu buryo bwo kugira ngo bahumurize abaturage mbere gukomeza kugira ibyo niba bakugamba aha ibi bintu vise ndabona rwose turakomeza kugenda tubikurikirana bwo mpaka tuzagera tugeze ku kuri kwa nyako kuko urumva haracyarimo kwibaza byinshi cyane wese akaza agatangaza iki n'undi akaza akavuga iki ntabwo twavuga ngo ukuri kwa nyako kuri kugaragara kuri kujya hanze ariko ukuri kuzagaragara ntabwo wahita ukuri ngo umare ukwezi umare umwaka kubera yuko n'isoko rya Bujumbura rituta ukuri kwaje kugaragara nyuma kuko bihatujwe kugira ngo abafunga bafungwe n'abasirikare batari bishimiye inkuru nziza bafungwe birashoboka yuko n'abasirikare twavuze bafunzwe bashobora kuba bari barateguye umugambi yenda wo kubwira ndayishimiye ngo ntiyamamaze ariko hakaba harimo abantu runaka bo bakoreshaga ngo babanze bamenye
abadashyigikiye Ndayishimiye noneho bategura umugambi wo kubafunga kuko ari buri bisanzwe bikorwa mu Burundi. Yego. Vise reka rero twimanukira twigire sasa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya gato Lawrence Kanyuka arongera rwose aravuga ati uyu munsi ntabwo buri bwire nabwo ntagize icyo mvuga. Arangije ashyira hanze itangazo rikomeye cyane, nagerageje no kurishyira mu Kinyarwanda rwose ndishyira kuri X yacu ya Jeune Official, ariko nkaba ngira ngo wenda turigeze ku bantu badukurikiye, ariko urabona ko n'ubundi arimo aragaragaza uyu mutwe wa FDLR ndetse na FARDC uburyo ki amahanga abaturage n'iki byose ngo bari mu bice byose ngo bari kubigabamo ibitero Kinshasa iri kohereza FDLR n'iki byose. Wenda reka nguhe umwanya ubanze utwinjize muri iri tangazo. Urumva ni itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka ameze nk'ugaragariza komite mpuzamahanga ibiri kuba mu bice bikotorwa na AFDM 23. Yego. Nibutsa abaturage ibiri kuba ndetse anagaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa amasezerano bwagiye businya yo kubahiriza gahunda tutayubahiriza ndetse n'amasezerano bwagiye businya yo gusenya umutwe wa FDLR nayo ubutegetsi butayubahirije cyane cyane, ariko kagaruka kubyerekeranye n'ukuntu agahenge batakubahiriza gusenya FDLR batayubahiriza noneho bakanayishyira ku mirongo y'urugamba bitandukanye. Ibintu bikomeza gutuma abaturage babura ubuzima cyane cyane bw'inzirakarengane, ati kuko baricwa aho batuye, harahindurwa imiryango myinshi yavuye mu byabo, atubona yuko bari gukoresha politike duteze ubundi icyo bisobanura nuko nta muntu n'umwe ushobora gusigara mu gace runaka watuye, nta kimera kihasigara, nta kintu icyo ari cyo cyose gikikije abantu cyaba gihari mu kwica, mu kwica, gukora ibintu bibi cyane. Akagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo burakoresha politiki ya terrorisme nk'uko yabivuze kugira ngo bakomeze gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ari mu bice bikorwa na AFDM. Kanyuka akagaragaza yuko aho ubutegetsi bwa Kinshasa budakoresha ibitero byo ku butaka, yego, barimo bakoresha drone kandi zica abaturage kuko bari gutanga ibitekerezo n'abaturage nk'uko yabigaragaza. Akavuga ko ibyo byose birimo bikorwa n'ubundi komite mpuzamahanga irebera ntigire icyo ikora. Avuga ati ntabwo mukwiye guteza agaciro ibintu leta iri bikora, ati ntabwo mukwiye kubifata mu buryo bworoheje, mubone ko ari ibintu bikomeye kandi bibuza abaturage uburenganzira bwabo ndetse bibabuza no kubona ubutabazi buba bukenewe. Mu magambo niba tutayitaye mu kugana gatatu tuzakomeza gutegeka nta kikoze, yego, ko ntakibangamira ko dukuvuga dukoza ukwezi kwa Kinshasa ko yiteguye kandi mu buryo bufatika bwo gutabara abaturage cyane cyane abasivile bo kubigaragaza. N'ejo bundi urumva guhera kuri 27 yakomeje kugaragaza ibindi byo ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'ibindi bitandukanye bakomeza kubarata bakoresheje drone, bakoresheje intwaro zitandukanye mu buryo bwo kwibasira abaturage bose. Nakagaragaza ko rero icyo biyemeje no kurwanira abaturage no kubarinda ko bazakomeza kubikora. Vise ariko kuri iki kintu kijyanye na FDLR nabonye umwe mu bahoze muri uyu mutwe wa FDLR wavuzwe ku mazina ko yitwa Bora, nabonye nawe avuga ati ariko se ubundi baravuga ko ngo babanza gutanga amatangazo ko ngo bagiye ngo kubahiga, ahubwo ngo bavuze ngo twabafashe ko n'ubundi babana mu buzima bwa buri munsi, ko ari cyo kintu ngo kigaragara n'iki byose. Ubona ko ibi ngibi navuga ko nawe asa n'uwahashimangiraga cyangwa se bifite aho biri guhura n'ibyo Kanyuka yatangaje. Urabizi yuko nayo nazi gutangaje nkubwira yuko bagiye kuvuga yuko ugiye gushakisha abantu muri FDLR kandi bana nabo ari ukujijita, ari uburyo bwo kugira ngo ahubwo umenye aho bari, ibahe ibikoresho, ibahe amafaranga, ibahe imiti ndetse ibashe no kubifashisha mu bundi bukurikirana. Ntabwo wakwibaza rero umuntu guhera muri 1994 bamwe mu basirikare babaga muri FARDC mu gisirikare cya Kongo baracyarimo, igisirikare cyitwa Gazayire, yego, na n'ubu baracyarimo nubwo bashaje, ariko igisirikare cyabo n'ubundi ubona ko ari abasaza. Ntabwo yayoberwaho bari kandi baragiye babaha ubufasha mu bihe bitandukanye, barabahaye intwaro,
urabizi yuko mu mwaka wa kera wabakiriye intwaro ntawe kare, urabizi yuko rero babakiriye ibyo kurya, urabizi yuko babashyiriye muri wazarendo, babakiriye muri ane, babakiriye no mu zindi departement zitandukanye. Ibyo bivuze bazi aho bari kandi baranabana. Yego. Kuko rero mugiye kubashakisha ni uburyo bwo kugurisha bwo kwereka komite mpuzamahanga ndetse no kwereka u Rwanda bwite basinyanye amasezerano y'uko bakwiye kunetara biza FDL n'abakora ingamba zo kwirinda y'uko hari icyo bari gukora gukora ukubita mu buryo butanga ubundi. Aha, reka tuze kureba rero mu by'ukuri icyo FARDC cyangwa se Kongo izitwaza. Kurumva ko rwose bakomeje kugenda baviyora cyangwa se batubahiriza ibya Washington cyangwa se ibyo basinyanye n'u Rwanda muri gahunda ya Washington. So twikomereze sasa, turacyari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru ari kutugeraho rero, aya makuru akaba ari amakuru akomeye cyane kuko ni amakuru avuga imirwano n'ubundi iri kuba hano mu bice bya za Masisi. Iyi mirwano ndabizi abantu benshi bahugiye ku biri kuba mu gihugu cy'u Burundi, ariko twe nka Eugene Official murabizi ko rwose tuba tugenda tureba hirya no hino. Reka Vice tubabwire rero muri Masisi uko byifashe magingaya ku bigendanye no ku mirongo y'urugamba uko situation ihagaze. Nibyo guhera mu gitondo mu gace ka Masisi hatangiye imirwano ikomeye cyane mu gace bita ko muri tetwanya Masisi muri bita Osoba Nyundo. Amakuru twabonye nuko imirwano nyine yasambiranyije mu 23 yari ikomeye cyane, yari imbere y'Rwanda rukase. Intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zoroheje nuko abaturage ndetse na sosiyete sivile babigaragaje. Bavuga ko guhera mu gitondo cy'uno munsi ibice bitandukanye birimo AFP mu 23 byatangiye kumvikanamo amasasu. Yego. Ariko mu Rwanda byaturutse ku gitero AFP mu 23 byagabye ku barwanyi ba Wazarendo kugira ngo ibafate cyane cyane ko bari bagiye banabigaragaza ko agace kacu akarimo abarwanyi ba Wazarendo. Nuko kurwana n'abaturage bakaba bagira bagira ubwoba, abenshi bagahunga, abenshi bakaba baturika. Urumva yuko nyuma yuko batangaje yuko ubundi Rubero Wazarendo batangiye kuzamo none batangiye no kwiga muri Masisi binyushitira ku byo bufatika. AFP kuri na gatatu rero kuko nabonaga bigenda bangamira abaturage icyo cyahise bindukanye n'ibitero mu bitero byashobora kugira ngo urebe ko yabafata. Ya navuga ko ahangaha rwose bigendanye n'ibitero abona ko ikiri no kongera Gavise navuga ko ari nko kugarura n'icyizere abaturage bari bamaze gucika intege bavuga ngo iri kuva mu bice, kuba rero yongeye gusa naho y'uburi kagerageza kubirukankana. Ikisasi navuga ko ari nk'icyizere mu baturage bakongera kubona ko uwo mugambi birirwa bavuga ko ngo yabigiye gusubira inyuma utakiriho. Ikisi twavuga ko ari ikintu cyaba ari cyiza. Nibyo twagaragaje yuko 23 gusubira inyuma bizagira ingaruka ku buryo abaturage batayizera bakabona yuko ibyo yakoze gufata ibice birimo bakuze mu kaga cyane ko tugaragaza n'abaturage bari bagiye bafatiye 23 yafashe ibice bitangira kwizera bitangira gutora amafaranga yacu kugira ngo dukore business twiteze imbere ndetse duteze imbere n'igice turimo. Atariko none batugeze ku gice kubona umusaruro iradusibe. Wazarendo twamaganye utazi twamaganye igiye kongera kudutanga ahangaha iratugirira nabi. Urumva ko AFP kugira ngo tutore n'indishiro muruza abantu bari mu gice ikontorora bari batanze kuvamo, noneho zagaragazaga byongera ifata gahunda yo kugira ngo tubiremo, noneho igende itoratora Wazarendo ndetse n'abandi bagizi ba nabi bari mu gice kugira ngo abaturage bongere bagire icyizere yuko ejo cyangwa ubundi bazakomeza kubaho bafite umutekano ndetse n'amahoro arambye. Reka tuve rero muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo duhite tugaruka hano iwacu mu Rwanda, naho hari amakuru rero akomeje kugenda avugwa cyangwa se agezweho arimo kugenda tugeraho. By'umwihariko rero nkabangusaba kugira ngo utwinjize muri iyi nkuru cyangwa se ku byatangajwe ngo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ngo akaba yagaragaje ko abayobozi aribo batuma
ngo umuganda udakorwa neza. Ubwo uraza kutubwira yabivugiye he, yavuze abaye bayobozi, niyo makuru ngira ngo uhite utwinjizamo muri aya masaha. Nibyo igihe minisiteri y'ingabo yitabaga abasenateri, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda n'Abanyarwanda yabwiye abasenateri ko umuganda watewe intege n'abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bituma abaturage batashyiraho kubera yuko bo bigumira mu ngo zabo, ntibajyeho kandi barafite inshingano zo gukangurira abaturage kuyigaho mu gihe bawugiyeho. bakavuga ati rero aba bayobozi bakuru yaba ari muri minisiteri, yaba ari mu ntara, yaba ari mu turere tw'ibigo byegamiye kuri leta, ati benshi bagiye bacuruza gukora umuganda, ati ku buryo iyo baramutse babyubahirije urabona ko usanga n'abaturage nibura nka 99% bawukora. atari kubera yuko usanga abayobozi bamwe na bamwe yego batabyubahiriza, natwe ubwacu bitubahiriza na ku ijana. abaminisitiri, abajenerali, buri natwe ntabwo tujyayo twitabira umuganda. ati ndetse n'abandi bantu bagakwiye kuba bafite inshingano zo gukangurira abaturage kujyaho. ati ibyo rero nibyo bituma umuganda utagira imbaraga bagakwiye kuwugira. ati mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, ati nubwo inzego z'umutekano zitabira rimwe na rimwe umuganda, atubona yuko iyo inzego z'umutekano zawitabiriye n'abaturage baza ari benshi, ati rero urumva ko tuyitabiriye turi benshi baza ari benshi, atari ko ari abayobozi batabigira ibyabo. ati twebwe ko abayobozi babigira ibyabo kugira ngo n'umuturage atumve ejo cyangwa ejo bundi ajya witabira amanywa nijoro kugira ngo igihe kizamuka. atanga urugero ku bikorwa bya gisirikare ndetse na polisi rimwe na rimwe bita abike cyangwa polisi wike bafatanyije n'igisirikare. ati iyo tugiye mu byerekeranye no kurengera ibidukikije, ati cyangwa mu gukora ibikorwa runaka bigendanye no kubungabunga umutekano ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, ati iyo dukora umuganda, ati abaturage baza ari benshi kuko baba bazi yuko turabaha ubuvuzi, tubaye ubuvuzi bw'amazi n'izindi ndwara zidakira. ati kubera tuba twamanutse abaturage baza ari benshi. ati rero abayobozi bandi bo mu nzego zo hejuru bamanutse, ati byatuma umuganda urushaho kwitabirwa cyane. biranengaga mu by'ukuri abayobozi nyine batitabira umuganda kandi bafite inshingano zo kubikangurira abandi baturage. vise noneho ibyo drone zikoze iriya muri za Minembwe, nta gahomamunwa wenda uraza kubibona. ntekereza ko ni inkuru itugezeho turi mu kiganiro, nta buryo bwo kuyibona wabibonamo, ariko noneho barashe ikintu bita inka bro. ariko amanimero turayibona yenda ukaba yewe reka nkure kubanza uyirebe wenda nk'iyo minota 2 ubanza urebe urahita ubibona. enda nanabikoherereza, reka nze mbikoherereze nibyo ubanze nawe urebe uko ibintu bigenze. ya mbega drone za ko wagira ngo reka wenda mu gihe akiri kuno kubinyuzamo amaso reka mbe mbasomera iyi nkuru. amakuru yatanzwe n'umuturage muri za Minembwe, hano muri za Minembwe, nuko ngo umuturage waragiye ngo waganiriye n'ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru bikora inkuru za hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeza uburemere bw'igitero gikomeye cyagabwe hano muri za Minembwe, gihitana inka nyinshi cyane. yagize ati muri iri joro ryakeye barashe inka zirenga 61 zirapfa. umva nawe inka zigera muri 61 zose zapfuye, hanyuma izindi zirenga 45 zirakomereka bikabije cyangwa se bikomeye cyane. ibi ni amakuru rwose ari kugenda tugira ngo ibi bitero ngo byabereye mu gace ka Rundu kari hafi na centre ya Minembwe, bikaba byiyongera ku bindi bimaze iminsi bigabwa mu bice bitandukanye, birimo ahitwa ngo ni Gitavi, Gakenke, Karongi,
Karingi ndetse n'ahitwa za Bidego. Utu duce twose tumaze iminsi tugabwamo ibitero, ariko iki gitero nicyo kisa nayo gikabije cyane ngo akarere ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'ibitero by'ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro bagaba mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Abanyamurenge rero bakaba bamaze igihe rwose bari kugabwaho ibi bitero. Mugenzi wacu Vincent sinzi niba aya makuru rwose izi video nawe kanzimuhe izi video rwose reka nzimuhe nawe azirebe rwose by'izi video. Ndabona rwose hano ibintu nono izi ngabo za Kongo zakoze n'abarundi. Vise wabonye ayo makuru wayibonye? Nabonye n'inka 61 zishwe 35 zirakomeretswa ku buryo bukomeye. 45 ntabwo ari 35 uri muri hapfuye harashwe hapfuye 61 45 zirakomereka. Wabibonye? Nabibonye ubona yuko ni ibintu byigizwe n'ubugome. Amafoto se wayabonye cyangwa nze kuyakohereza yose n'amavideo? Nabonye n'ubugome rwose, n'ubugome bukomeye. Ni ubugome cyane gukorera ibintu abantu bakoze ukabona ari ibintu bitoroshye. Ya Vise twakomeza rona na ya makuru twe tukiri kugenda turagaruka ku makuru. Ubwo niba twava kuri ya nkuru tugahita tugaruka ku byatanga ku bya Nduhungirehe yanenze Kinshasa uburyo ishaka gukemura ikibazo cya FDLR. Ubwo nta nibyande twari twanahoze tunagenda tugarukaho. Nibyo Nduhungirehe yandika kuri Twitter nyine asubiza ikinyamakuru cy'abafaransa cyanditse uburyo Kinshasa yatangaje yuko ngo bagiye gushakisha aba FDLR. Akoresheje urubuga rwa X yavuze ati gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije amahoro. Ati amasezerano yasinywe ku itariki y'ukwezi kwa 10/2025. Ati birabisaba gukora ibikorwa bifatika aho kuvuga amagambo no gutanga amasezerano atazasozwa. Urumva Kinshasa yavuze ko igiye gushinga FDLR. Ndangije umuvugizi wa guverinoma avuga yuko nta FDLR ihari. Yego. Ibyo byose urumva yuko ari ibintu bigizwe n'amacenga ndetse n'amatiriganya. Kandi Kinshasa iravuga ati bagomba gushyira intwaro hasi, ati bakitanga. Ministre akavuga ati rero ibi ntabwo ari ibintu bikwiye kuba bivuga mu magambo gusa kuko birazwa aho FDLR iri, birazwa uburyo ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, uburyo bayiha intwaro. Ati amagambo ntakuyaho kubikwiye n'ibikorwa bigaragaza yuko amasezerano twitana ari gushyirwa mu bikorwa. Ati ibikorwa kandi bifatika atari ibikorwa byo kuvuga gusa. Urumva byaragarutsweho n'abantu batandukanye bagaragaza yuko ibi ngibi bivugwa na Kinshasa ari uburyo bwo kujijisha. Yego. Ibyo Minisitiri Nduhungirehe agaruka ati ibikenewe n'ibikorwa ntabwo hakenewe amagambo. Vise niba nta zindi update rero twakurekura rwose tukagana ku musozo tugategura n'andi makuru kugira ngo tuze kugenda turipura tubageza abantu badukurikiye n'izindi update ziri buze kuba zigezweho. Ndabona mu Burundi igitangazwa na radio Bonesha. Iravuga yuko ngo igipolisi kirimo gikusanya bombe bitaturitse ngo ariko ari ngo bagiye bageramo bagasanga abaturage ngo baragiye babyegeranya. Bakabishyira hamwe. Urumva nabyo ntabwo igipolisi kirabivugaho mu buryo burambuye kandi dutegereze tuze kureba ibindi baza kubivugaho. Yes, urakoze cyane Vincent. Nawe urakoze. Yes, bakunze Jeune Official rero rwose nuko ibintu bimeze nayo makuru twabateguriye, ahubwo tukurarikire nyaboneka kuza gukomeza kubana natwe no mu zindi ngingo nkuru turi kugenda tubategurira. Kubana natwe rero kugira ngo utaza gucikwa biragusaba gusubscribe niba utarabikora, ukande no kunzogera kugira ngo inkuru buri ko ihageze uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru, uce ukubiri no kubona inkuru yamaze kuba umuranzi. Ikindi kandi waba warasubscribinze waba utarasubscribinga mwese murasabwa rwose gukora like kuri iki kiganiro kugira ngo dukomeze kugenda dushigikira uyu muyoboro ndetse tukanakora icyitwa share. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde, tuze gusubira mu yandi masaha. Ciao.